بله تماشاوانین هجا ایرو جوینا مسایا ششالی هبو جوینا داویا مسایا ششالی 10 ساعتان 10 دمشمیران دوم کربو داویا گهداری کل استودیو جیمور گرتی هیچی جوینا مسایا ششالی یا 11 همین کل ناوندا ای پارتی بری و دیچه بداوی نهاتیه میوانی من کانی تورون سکرتری گشتی پارتیا پیشروشش انقره سلاو بوتبریز تورون دخواستم دست پیکه ده بزنم گلو اف جوینا کو ایرو دبه ده نامزد سرک هماریا ترکیه یا هفپیمانیا ملت اشکره بکه Tabii ki bu liderlere bağlı. بله اف گریدای سروک افرو جرای کمین اف بابت بحث کرن از ده یکم جوینده باورنا کم کو نامزتاش کرب به افرو روژا یکم و هر وها اوی ایواری بحث لخریطه ری تکرن اگر مسای شش عالی حل بجارتنی قزنج بکه ده سیستما پارلمانتریه جاره کدن ورا جیب جی کرن و هر وها اساس و بین جیب جی کرن و بین بحث کرن دماکو اف هاتن بحث کرن و افرو ایواری جاردن تین بحث کرن هر وها بابتا دومین جی مسیا شش عالی پروگرام حکومت دبه جوین ریکفتن اف پرنسیپین که حکومت السر ورا آوا کرن Bunun açıklanması و زلال کرنا و که پیچه که ترش دبه و هر وها اف گریدای بریاره که دبه و جبر و که جی بگومان سرکرده دجوین ده و بحثا و که بکن کو نامزد کی دبه و استشاره و که دکن پشتی و ماسه جاره کدن جوین دبه افری کفتنج بو حکومتش بو جواکی دبی زلال کرن پروگرامان یا حکومت چدبه رنگا دشوبات ده روجین یکم ام چاوری ویدکن کو نامزد وراش کرن بریز تورون جیهان پاچاجه جیگری سروکا ای پارتی دا خویانی یک دا گوت کو ام قبول ناکن کو کمال کلشدارولو به بین نامزدی سروکوماریا ترکیه گلو اف یک پروبلمی دی ماسیا ششالیده دردخه ای پارتی خودی حلوستک دنه دخوازه اکرمی معمولو به نامزد دوی درباره دگر تو ما آگاه دار بکه ayrıntılı bir bilgim yok ancak من زانیاره کی تمام نیه لگلوه کی جی ما بریار ده کو درباری هیچ سروکه کی بحث نکن کی دبه نامزد کی نابه یان جی دوی پارتی دا و دبه پارتی وی توهابی اما بحث نکریم گلک بدقتن دوی بابته ده اصلا ده ای پارتی جی زلال کرنه که به وی آوای نبوده با آوای کی فرمی او جی سیاسیه کی بریزه پاچجه لی زلال کرنه که به طالع بو او جی دوار بیروکراسیه ده سیاسیه که کو کارن گلک باش کرنه بله اسواد بینم که قضایق بویه و پشتیوه که جی به خواست کو استفاده خو کرده که مسای شش عالی نکونا و روشک زحمت اسواد بینم کو به هیچ آوای کی ریگرنا بل پیش مسای شش عالی و دبن نمونه یک جبوان دادگاه دستور جی ایرو داخوازا هدف یا بریار یا گرتنی کو بخوازی پشتی هلبجارتنی ببی رد کر گل هدف بیگرتن بریستورن تسیراویل بالانسا هلبجارتنی چی ده
Tabii ki bu erteleme بێگومان ئەف بابەتێ پشخستنە گرتنە حل هەدەپێ هات پشخستن ئەڤژی کارێکی خەلەت بوو و هەروەها شتێکی نەگونجایە بڕاستی دەست هەڵات ئەvەیەکێ وەکە شوورێکێ دەموکراسیە بکارتینە و هەروەها لە خەلکێ دخە بڕیارە محکەمەیە بلند ئەگەر بڕیار لەvەیەکێدا ئەس بێگومانم کو دبنوێدا سیاسەتچیên AKP هەنە و چ دەخوازن ئەو بڕیارە ددەن لێ ئەم لەسەر باخڤین ئەس باوەرم نەگونجایە گرێدای دەنگدەرên Kurd dixwazim bipirsim birêz Torûn ger HDP bêgirtin bijardeya dengderên Kurd dibê çi li gora behweriya bû weke masaya 6 alî vê meselê hûn çawa temaşe dikin bir kere umut ediyorum kapatılır. جارێکێس ئومێداوەیەکی دکەم کوونەیە قەپاتکردن لێ گەرمە تەقدیر کرد و هات قەپاتکردن هەدەپێ من پێشترژی دناوە ڕۆژنامە گەریەدا فێک گوتیەک و پارتیên یەدەک هەنە li gorwan zaniyariyên ku li rojnamegerî geştin me eger hatu HDP hate girtin bin avahiyê partiyeke din de wê here nava hilbijartineva hat tê dîtin bi awayekê giştî xelkê Kurd çawa kar bikin niha em nikarin texmîna vêyekê bikin çûnke babetekê ku çê nebûye em behez bikin ne tiştekî rast e hêvî dikim ku qepat nebe HDP ji ber ku ev ji bo demokrasiyê û normaliya demokrasiyê û bingehên wan e ne tiştekî baş e û ez bînim ku ji bo demokrasiya û pêşberkê dewam dike Spasiyat etkin birêzkanî Torûn Sekreterê Giştiyê Partiya Pêşerojê ji Anqerel gelme